Diama ibikomeje kuba kuri Cristiano Ronaldo muri Al Nassr hariya muri Saudi Arabia Pro, niba turi bubyita umwaku, niba turi bubyita amahirwe make, ibi ngibi ngewe na bibiri y'inyito nuza kunyumva ngaho muri comment uri buze kuba wampa izina twakoresha. Kubera iki? Ni Al Nassr yari maze iminsi ubona ko iri imbere ku isonga mu kuba yatwara igikombe, ubona ko ku gishushanyo bigaragara cyane, bigaragarira uwo ari wese mu mboni za buri umwe. Kugeza kuri izi saha rero ibintu byasubiye rudubi. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo nkuru ndaza kuyigutaturamo gatoya, ariko ndanasoreza mu mwaku umuranduranzuzi wibereye mu ikipe ya Real Madrid w'imvune, kubera ko imyaka 2 gusa ya sezo biratangaje cyane. Icyo nagusaba ni ugukora subscribe, nuza gukunda ibyo dukora hano uraza gusharinga ino audio, ikindi uraza kuduha igitekerezo kugira ngo tujye dukomeza tumenye ibyo twahindura, ikindi nuza kuyikunda cyane nanone urayirayikinga kugira ngo ize kugenda imera nayo neza, igire amafrère. Nukuvuga ngo rero ni Cristiano Ronaldo muri Saudi Arabia Pro, nyuma yuko mu 2022 nibwo yinjiyemo asinya amasezerano ageze 2025, ariko ayo masezerano aza kurangira nta gikombe abonyemo kiri majo, aza kuza kuba renewinga contract bageza 2027. Kugeza kuri izi saha rero yaragize amahirwe, yaragize ikiyonda cyo kuba yakegukana igikombe cye kiri majo cya mbere hariya muri Saudi Arabia Pro muri uyu mwaka, kubera ko shampiyona yo byagaragaraga ko ari imbere cyane kandi afite amahirwe ashoboka yo kuba uyu mwaka yayegukana. Bihindutse bite rero? No kuvuga ngo ni umunsi wa 31 ku ruhande rwa Al Nassr, ariko ni umunsi wa 30 ku ruhande rwa El Hilal. No kuvuga ngo El Hilal yamaze gutsinda umukino wayo itigira amanota 78. No kuvuga ngo Al Nassr yari ifite amanota 79 ariko iza gutakaza ku mukino bita El Qadisiyah, iyi ngiye kubisa ibitego 3-1. Ubwo urumva rero ko ikinyuranyo cy'amanota cyahise gisigaramo na amanota 5. Uribaza ngo iyi shampiyona bakina imikino ingahe? Abari amakipe 18 bakina imikino 34 muri rusange. Uyu munsi bageza ku mukino wa 31 Al Nassr, ariko El Hilal igeze ku mukino wa 30. Harimo ikinyuranyo cy'amanota 5. No kuvuga ngo mu mikino 3 Cristiano Ronaldo asigaje muri Al Nassr harimo umukino wa El Hilal. Ikindi kandi iyi El Hilal ifite n'umukino w'ikirare. Bisobanuye iki? Umukino uzakurikiraho Al Nassr izakina n'ikipe ya El Hilal. El Hilal iramutse itsinze ikipe ya Al Nassr hahita havamo andi manota 3, hagasigara mu amanota 2 muri 5 bari bafitemo babarushaga. No kuvuga ngo mono icyakirane cya El Hilal yagitsinda ikahita ishyiramo inota rimwe hagati yayo na Al Nassr, ubwo Cristiano Ronaldo na Al Nassr bakaba batakaje umwanya wa mbere ndetse bishyira no kubura igikombe. Bisobanuye iki? Al Nassr isigaje imikino 3 gusa kugira ngo imikino 34 bakina muri la shampiyona. El Hilal isigaje imikino 4. No kuvuga ukuntu bimeze kugeza kuri izi saha, Al Nassr itsinze imikino yayo yose yatwara igikombe, ariko nanone itsinzwe umukino ifitanye na El Hilal. El Hilal gatsinda n'imikino isigaje yayo yose, Cristiano Ronaldo biraza kurangira muri uyu mwaka nabwo abuze igikombe. No kuvuga ngo rero kugeza kuri izi saha biracyashoboka mu gihe mu minsi iri imbere rani y'imikino 20 Cristiano Ronaldo yaramaze iminsi akoze yangijwe niyo bita El Qadisiyah, itsinda ibitego 3-1 inayisubiza mu bibazo cyane, kubera ko ubu ngubu umuriro watse hagati ya Al Nassr ndetse n'ikipe ya El Hilal ku gikombe. Ese muri kubona Cristiano Ronaldo uyu mwaku ni nyabaki? Ese ufite irihe zina? Ese ni umwaku cyangwa na amahirwe makeya kuva yakinjira muri El Nassr? Dore ko uyu mukinnyi ibikombe byo ntawashidikanya yarabitwaye mu makipe yagiye akinira. Cristiano Ronaldo rero ni ukumusengera cyane, tukareba ko Nyatsimbe Mutapa yamumennyeho yahariya muri Saudi Arabia Pro yamuvaho kugira ngo turebe ko yatwara igikombe kiri majo muri shampiyona y'Abarabu Saudi Arabia Pro muri Al Nassr. Dore ko uyu mukinnyi ari we mukinnyi wanditse amateka yo kuba ahembwa umushahara udasanzwe ubwo yasinyiraga ikipe ya Al
Nasri. Byayibabaje cyane rero kuba baguhemba amafaranga na gutyo, kuba barakuzanye nk'umuntu ugomba kuzamura izina n'ishema ry'ikipe, bikaba birangiye ugiye gusohokamo utagize ikintu ubasigira. Gusa ubuhigo bwo burakomeje, ubuhigo bwo kubera ko ibitego 970 araburaho 30 ngo yuze ibitego 1000 yiyemeje gukinana n'umwana we. Ejo bundi kuri Swadi yari ariho umwana we. Ni ukuvuga ngo rero ubuhigo bwo burakomeje, n'igikombe cy'isi yavuze ko yifuza kuba yagitwara, ariko nanone igikombe muri El Nasri cyo cyarabuze. Ronaldo arakora iki? Iyi nyatsi yitwa gute? Arayikuraho gute? Ni amasengesho akwiriye gukorwa cyane kugira ngo Cristiano Ronaldo kariyeri y'umupira w'amaguru itari buze kurangira bimugendekeye nabi, kandi yarakunzwe n'abatari bake muri uyu mupira w'amaguru. Ku rundi ruhande mu ikipe ya Real de Madrid, Flamendi amezi 5 yandi hanze. Uyu ni umukinnyi wibereye plane kuva yasinyira ikipe ya Real de Madrid, banza imikino amaze gukina ingana niyo amaze gusiba, kubera ko yibera muri infirmary. Nyuma yuko agarutse ateye imikino igera kuri 2 cyangwa 3, ahise yongera yisubiye mu mvune amezi 5 hanze. Birimo biravugwa ko abafiziyoloji b'ikipe ya Real Madrid bagomba kwita kuri Real Madrid ku mvune zayo no kuzisuzuma neza, bijyanye nuko Real Madrid muri seze ebyiri zishize imaze kugira imvune 120. Real Madrid sezo ebyiri zishize ibibazo by'imvune birayugarije kubera ko imaze kugira imvune 120. What happening muri Real Madrid? Abaganga, abafiziyoloji, abantu bose bakurikirana ibibazo by'uburwayi cyangwa se ibibazo by'imvune muri Real Madrid bagomba kongera bakita kuri kino kintu, kubera ko Real Madrid birakabije cyane, birakabije. Kubwa Alonso, kubwa Alvaro Arbeloa, abakinnyi baravunika umusubirizo. Wakongeraho kubwa Ancelotti mu mwaka ushize n'imvune gusa. Ni ukuvuga ngo Real Madrid nubwo igura ikagenda yinjizamo abakinnyi beza kandi banini, ntabwo iragira amahirwe yo kuba yabakoresha bose buzuye. Ni ikibazo gikomeye cyane mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Ni ugutekereza uburyo kigomba gukosorwa. Perez mu byo yigaho nacyo agomba kugishyira imbere kugira ngo bizabe bitanga umusaruro. Bitabaye ibyo imvune zirakomeza zugarize iyi kipe ya Real de Madrid. Urabona ari iki cyakorwa muri Real Madrid kugira ngo imvune zigabanuke, umusaruro wongere uboneke, dore ko biri kwibyarira no kuba ibuze ibikombe mu myaka 2 ishize yikurikiranye. Ndagushimiye cyane, ndagusaba gukora subscribe, like, share igitekerezo kugira ngo tujye tumenya ibyo twahindura. Ikintu nakubwira rero, ciao, bye bye.